malim kulimba sama tatana anak pandikan anak buah mailin doa sadara tarupunang nagagang
Sodi kode kam sonore ikobo kalut sanggenatan anapa
Sinaung ko warum beau
ting ko nga paladek ka na sapa kabegering ka kasuwo gegonakeun hate apa kagagebeunang poa ieu titila gedakan saorom beola adanakan tan
raya sesan sapit tapi makakalasan ini alang yaranong uwa ka nakabentai si bagu tau sa sitim kini kilida karasadam pete o tau dengko ande o to keriban seida namiari bang ko kaula dana sasitem Alaan sa sowida dapi tundu gekan Pituro sorotakan iking biti yarain koron Biganakan sa salam namaniya na disinong Upama ku'y ngali sakia iya'y sikoron Benda salamata kiya'y sikoron Ayapa no Tagalog kagup na di pagumarang Bagu tau sa siti na purung ka na piyakam Benda ayatu mana dia ko'y dukadong Sekani anaraga na kiya'y dukaduan Maana degingia namang muda pala berang Pengilai-ilai kata pengingi seenakam Miaka kela apa kibabu atau sasitim Kena betanto mala kasih ipakumaitom Bagu atau sasiti akia iai duka duang Dai tunggu ia napa mama kinegengkang Kano tulang korakai mga bentuk ganakam Pada bentuk ganakai gira pulalakam Gira pulalakam si bagu atau sasitim Ipesi begesopito tapaki sinonian Kia itu kadua si bagu atau sasitim Pada bentuk gania na bepai denu di koron Sungapan sa para lor kasayampan sa bukapan Bagu atau sasite purung ka nabiyakan Odika
putalakang masalah akasan di taka adina tala direkang berakad manguda di penampo sawalay bulayo ka ademo layo ka gutilian lalayo sa disa ko gusti salonita bagua tau sa siti na ilala duang kadang pada bentugan niya na bapayo day kasam kuasa kuarta kumbela lokasian kaadem ko na ikesam nagiuto na dibenar sungai besate muga si begu tau sasitem tapi aku dirempa demi nipa nagadayem ayah pindegi ngakan na ogu pesa kalumbayan obatan to mi bulag ko urari gudunia dinia nakatadiman so awida akalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengina misi ko Allah Ta'ala agian kanan akin ibukan merkan ustagian kanan assalam namang bagian tanong sumanan yang sagian kay dunia na sampai pun sa akhirat sa mga loksami mga pagaryami di ako nagyang akin siya mga buni-bunian lagi na di prinarinaw na gudi kukurmat si kung mga tao ako bayon mau makinig kabakalo-kalo na bupakabulong kung mga rampa na sadar Sagi man bogi ang akin nagiwang bogi kanok sa mga rinarinaw. Nagi suwatayo pagarini wa dasala ka warmwar. Kay Muhammad Abdul Jalil Amirol. Ay ako na iya kalilay miniusi ko yung ngaranian. Nagi sutagin na pansaranaw sa katina pang makinigani.
lumabi ka lalagsadet kaun nakadam awayan nanda amadap ko nga sadi kakapawing anak ko marinuma nandidong kuarano ni anarampena asaedar kusirana mga ragus sumangong udak kawo berampena Astaiderna dinapa peka kelas kau saimenku Oai nadita ini katawan wan dirom beso anda ku karudan wan Basai inalang ada rimbang naperaya umkom Obae ading karak na pentunan ibak na parandana si inalang adem Arimbang kain ko anasimu au kagiye nanasapim Isegi ay inipalan delenda buni awa totong kupanay nisisenam Napas makakaranda alalayun nasatam Tarintang atat napasat naginapa nadaganap na sa turog sila'y nalang adam Arimbang nai nao marag ko nao ayang kakin Inay lai pirasa tunarana nidi imalimbo sa wila wila Anay ieder na isaw na yarano na o subakasam Aray yanalo umadas ako mabaw kupatiano ka nalaw milaw dakom Umaambunaw pagalang-alang ka na maginantaran Ay ko na o panakirid kasi ako sa kirid dadamba iyayang Benar po ang bumutang ng mga ito. Abid lakaan kakabantay tamanaranon
ونيك نسقي نواقين داو قباسك في بكيرا قاقا سبقنا Aku penuh aula nagu berat nadiku sekali Buna nakaarati dikasabat tabaku bodak kalabanarum beauladan Andika koke ini dulu nang kurona kasau busau serong Mantang ida aku kapan agada kau suka perendegan nakai ya sarigin Idengku say inao maragko saray bunangko saya dan ikararano unakor Matuman na obrao taranoni anarampena Asa adar na adna pakri nawi kuliyay mukna kokam Nagusot tau mata
Areku dina adina makasar kita ginapan sarana wa mangudai dadali nagwo supapekam ale ipat na obepapekap tada makita rintang maseim Rano nama kalaboni Ipatan na badin labot tademan Pausayay man Toay namang kwa masisinoa narampina Asa ada rumah kati timba-timba sarom bealedem Nakan na ayak kiyalam Alaku na pamama pinakano Pabekudani sarate arom buladani o sakti kirani wa akiyatan tuda namargani pakam bukurasa daram sasekap manakom wata aikala lalungakan kuarugaidin gawi kapak adana di madanaran dinan najaiman Arenda nakabapayor dan ako nasaya didinakan Renda na ubang katatang Papa ikadia bintadako Nabaadampa Napalawa salakop Napalawa din salanwuran Ano ko kaarati ding kasabutaan dengako pom Raka nasekabudni Iba iyat mana kukilada Napusang koki ginawa kapakapas naung ko warum beaudeden Na akan sating ko nga pala dekan na iyay na umaram
beda pamikiran Suranunana sisan dina sapa kabegering kakasuwo gegonakan ate apa kagagebenang kowa iei titila gedakan saurum beola adanakan Ako kalau udah na sabangan Manain dewa aku Oa asana ang isali sa aderakan Sakay iya mo Oda sakao say nga ada Lambayang Anaruna akawaw Kunino oyal Anaubani iyo Utang kapa Ikagiyang Kenata ako Nabi na arit Edu sadar Akauso Pantakuron Anabapi iyapan Mga tuman
nabeakodin amanas ako bagi iya hostang amalaik kami paalang anakku pana ako ragasasara rogagos na di ko alipatan narumbe ola ade ini sa kagiyang nata ako anauwa anay amin pada ugasali iyasan dagakan sarong ulang ada niyo anadewa aki enok arilang kami kailas sa aginawal anabuwe ya asal akang katuna anaowa anadang akamida arada kau kata karotopin isarumbe olang ada ini unada wakano warila asailia asa aendagan anadawa akana wasana amaliwana kesadaram akaususa akan ano unay inaogi igira aokogum imang olang una na api paladan sabula awana asika apat akatal pena ayah anak kapan sa sinta anasi ikawalong anade ko umaaraw o ganatan anaina ama angalolo o taguso umamang abula ayo kamay kaati iti
Batimbang saladang koma atatanaw anau kaabanta ay niyaw uy mga paararam bakan ako mga sadana ay manton anak ay raano unang kaano din sarong baulang ada na akan kasayaan ni iyong o karama na bapaayawin daga kong ulo naman sugaon makaaya asiisan sa pikir kana pero uro pa araw pa ako kaay din na pa ako alimbani imiya alaga ayarano unaguso ugo pa nagagaw wadapan nami irap air sa tao unadi ko ay katawan akadito umaari esitorog salada aroba asanakan nabuwayasa abangkaton anade tampar sa apiki iraro warsalang ada ni iyo naseka apa amang aning aku wa mali iwana agangingang ada malangasa abangonan anak kambuko adi ingadi inaminsan na di maakasiro Gerumbe ola ada nakan sama arampang ana sadar nadi koron na kestino ibe na ari Idu sadar nadi ada napa pengandem kalai dan sayangka
Asibadan naranding kasih ginawa akaaya kirang pal anak aiting ko anak kau pa ano lang itago o solo pa anadi ko ipang tunatada ariba ko osaka arandana ati tuai ingadakan ana ini ikarang asa ayakan sakia pagi ngadirun aya akari pinapuran na oba araba arakaupa nakadaare iday ka panuulan ana ini ikaabing taadakan akong belaalo o kasaakan anak ining gaari inganakan sarong beawala adanaka sa inawi ingadakan anak ang buo ko ka aging-adi inadako rondan na masinom muy beanaari edu sadar akaaya abaso o masala agirano niyan nakilaadan
pikir sa pandilo yung haanan. Di kapag imanay di kapurungan mata ang ikapakaondesiyan anaw biru nami ikas udah kakuyang kasokamaw takadik wa ikakawan sa iman tuhayan ana-ana pandiging ako o kitawa manang bitaw o naditani yan reekina na ina o marig ko una anak tawa mapatad una makang masay ganti iya pakasakit sa awulaw una ana masamin inalong mata sa awinan agtasararal anain na umarin ko wada kuniyan regna anapakinig kaawinan kapano tulak murkan nakaobakad nami pikan sada akong kadayuwengan ana aya pitikilang ka ana aya ranong kurakal ana usubag ka sa arayan magsama ako raw anaok ipatiya aluk anarumodus ako manggaw wala upaglangaan lang namaginantara ako naupan ang pilid ka anasiya ko sa lakin idadantibaya abot anainaw marik unasudin ka din nakapikir kapag-imanay sa ginawa ko kaano anarumibo na ko manggaw o karinibo na ko ang kabun sa ikad na pag-ngoban nakausap ka di mangubah anak palala ng kaloob akapikiran kakaano o napiyak ang buko akong bula din na
Pikiran kakan nobeng Una beidu daka mundas Susupiya kang dere nata Akabira kanabira asab Isab panasalay tidaka Akadim kadinere Ini saya nak Aku berung isa seegede Anak remat na di tanto Una sila una dito Toman anak at ko pa na ako ano lang kita gusto ba anadik ko din ka ano hindi ko na sopangin ikamalam ba unas ko Una kurang, una surang, una una ikaw meron yang arano onadi malem olimba ustaawilang la anadara
talibatan karana nare wada qarende akamata kai penmaya usama tatana anak pandikan meingangan sa'udungakum sansara talibatan karana dari endurang angkoran Kau boleh tahu mana? Akadi ikuwa katawan akay gabi ko soorlanun anaipitang sa agaw na palambaan taong na may paniyong tao na taglibet karano ya dadagang may kanina ana o mapeng niya kanan na unot ka sa sambel anak mo kapalim baalim buka ilaladum wanian ladang kawata ginapa na magtutong ko parasa Tinggal pangunduk. Kumawatan salinday ngakalulumbog kaaniyan asuka utang tama sa abuko dinamang taoron narawan saging nawakaw gusto pakasisendet anatagdibatan karano na bapayodeng redem anak buah may ilim doa sadara tarupunang nagagawa na kanang rangko na guwa kinakatagdami ito di ikode kang sonore ikobuak kaludestang geenatan
Anak palau seati Rei kudanana Kudanakam Pantuna Rambahulam Danaka Saudana Kenden Asadalana Maminar Kaayarido Sadam Anasakumbau Ma bintad gakuain Ma sirahuga ke iya binta akuwe Mabuling ang abo. Ana inuwa Mangaregu na ke aribo Ikamada kala asam Kaaribunana Unaim Karibana kayaribum Olai kama umaso sarago Anak penaya Tapma ane kadua kaasim Anak makusal atak lo urabunana kapaman ladang kau arugaidan gawina tutung ko parasa Inat berkagi nawako kama kabudo terkores Islami tandang saapaladna kita matang Mari bana ditakapa Nagidi sayina ula adenake